Прицел 408. Орудие! Выстрел! Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pekerjaan tempur awak howitzer 152 mm MSTAB ZVO di zona operasi khusus. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Tampak para kru menyiapkan mortir dan howitzer lalu menyerang tepat ke benteng tentara Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan howitzer Rusia di garis depan garis kontak terus menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Serangan menghambat manuver dan menghancurkan simpul kunci dari area benteng musuh, jelas narasi unggahan. Rentetan serangan howitzer MSTAB diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Бывает такое, то что к нам в расчет, к нам в батарею приходят новые люди, но мы всех встречаем с улыбкой, с радостью, и коллектив у нас есть, это уверенно. Своих товарищей не бросаем, что морально, что физически всех поддерживаем. Мы готовы ко всему. Орудие! Выстрел! Прицел 480. Орудие! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.